Comemoração lorong consulta popular 30 de Agustus 2024 badala Rua Nulu Resin 5. Halau ya campo de futebol o ebau suku Costa Posto Pantai Makassar. Dirige usi Ministro Interior Dr. Francisco da Costa Guterres delega usi Governo Central. Amo Vigaru Parokio Ekusi Carlos de Deus Husu Kunain Atuzere Tempo Hodi Desenvolve Rayo Ekusi. Referendum Amo Vigaru Parokio Ekusi Carlos de Deus omila iha ambitu comemoração consulta popular badala Rua Nulu Resin 5 iha região administrativa especial o Ekusi Ambenu Raiwa. Hatete soelia ba ukunain iha Raiwa atuzere tempo hodi desenvolve Raio Ekusi tuir promesa. Kami hareni liu ba meni andrasi hodi abandona amnia kenar importante hirak nabe itabota iha amida ida kinya lima. Naya mansantu hanorina ami atu hatene maneza horas no tempo iha mene moris narlara. Dala barak ami nos halo korupsão ba tempo no horas sia. Dari datang harai kita godinha bênção ba mene na ilu sira governo estado liu ba mene na ilu niha região especial dane. Atu bela hare ba mene desenvolvimento ba povo dane memoris diak. Dala barak ami kolia ream povo memoris diak ba na realidade ami sedang realiza iha memoris. Tamanena yaman santo harai bênção ba mahotu ne bahola parte iha atividade dane. Ami senti kata iha lorong tolu nulu leuba oras lemak ami dai idak berani hodi hakat ba fatim bota saunia hodi determina ami yang kurasikan. Presidente Trodadi Região Administrativa Especial o Ekusi Ambenu Dr. Rogério Tiago de Fátima Lobato sai bainaka iha comemoração lorong consulta popular 30 de Agustus 2024. Ia campo futebol o ebau suku Costa Pantai Makassar. Tamba Governo Central delega Ministro Interior Dr. Francisco da Costa Guterres hodi lidera seremoni consulta popular badala Rua Nulu Resin 5. Iha Ekusi Raiwa tamba impacto si mudança de revogação lei número 3/2014. Atu akaraka atore mensagem ida para kusi sosialis sebelum ministro atau povo Ekusi tetap sosialis atau lebih mai marka presensiale tabale maka rukala atau hang atau mai yane tak mai kita komemora mutu lorong idane ya Raiwa, banyak kami no hela lefu ambalu, boleh atau betul bersira. Untuk em primeiro lugar ni atau parabéns ba povo Ekusi, parabéns ba veterano sira, parabéns ba inama sira, lebih mapeha. Tina rolo nosso Resi 5 30 de agosto 99,
organizazione Amri forma linha e centro votação voto atau vota Timor Leste destino. Tuir mambot ni hare kata povo makafuno, povo makaterus, povo makamanam funo, povo makeroi bo ba ukur rasikai dale. Dale nile fuane pemele hamene halamai, tamale maka ni usuna fati atau mantei dale espiritu de servir banasang dale. Amos akarak hatole de fuan badak balu. Kata orang itu celebra dia 30 de agosto irene ada sab punto culminante usi luta irene pen largo tetebes maile lutare hahu ya 75 autor sira para si Morisela ita ia baikusi ia autor principal ida maka italia Mang Rogério Lobato presidente Raiva Manai veteran sirotu, ikusi dale, rai dale be maka isolado ya tempi dale ba. Macam tu bosir orang tembrali, bela organize povi dale, be continua resisti hasil kepasang dale. Atu dale bela lorita, ba ukor sita. Ita sira agora, atu tanah ita teki halo, ita servis makas, ita ajuda na Fatimalo. Para tunune lo desenvolvimento mai e povidere lili utile jovem sira atbel abang berua quando sir tempo sir bakaru pun sir dia sene ita serve ulu ple ita halu dia kita basira ita luri buat beneficio ida basira lebe oilo sir mai sir atu tale sir lagi halu tiala le dan importante mai itu atune sira sempre halu ita kata ita sirale tahu hela base principal ida basira aturene sirbel halao hatuta na fati mehine be itania ero sirba mate ona inia lucha de neba nebanu hagusu makanare kata ita hotu continua mutu na fati serviço makasa fati disciplina buka atu desenvolve na fati itania para atu servir Barai dale, baik itu sente kata Timor Leste inclui kusi dale, rai dale memang teki teluri bawai para tu bele benefici tene povi dale hutu. Ita ele ita teka firma dale data kata ita teka hal avanço importante apa rai dale memang ka itu boleh kata rai dale memang ema barak mate ba ema barak terus barai dale barak beral kasa ukorasika ini lah harus kita simos pembandeza masih ita simo ita hetan tambah ita terus ita mate barak mak foi ita heta ukorasika dale ita continuamos o programa importante iremos con la reconciliação. Itu tem que reconciliar malo. Diferenças políticas que estão sendo, mas Hanoi Barai dale itu tem que mutu. Itu tem que desenvolver. Isso é importante lo. Para tener itu mantém itu firmeza. Kata Timor vai mahutu. Timor wan serve Moris lo hela Timor sira mas direito atau bela halus revida atau lau libre atau bela rai dale bela hak mate bela apa oi hodia kluta itu sih cara sudah itu bersila para tu coopera com as forças segurança sira defesa sira para itu mantém estabilidade itu rai atau bela desenvolvimento bela mai baik itu mantém na fatia problemas maka rai dale nunca bawoi ya masalah mai ya masalah desenvolve itu rai dale ya hari kata bahwa ikusi prosperidade desse mai trabalhou ema lider Hussein lai rua lebe maka boleh kata autores la historia sira rasik maka
autor isira atena kat sila talu saida ba rai dana ati bela avansa ba we tabane makusu ba tiba cirotu colaboração serviço muito é importante leo obrigado para vai ter boa atenção. Maluk sira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, heta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media sosial sira selu.